Won say now there's a gap between Otumfuor Setutu and Mahama. Ghana akonya na beto asante Otumfuor na akonya no. Ghana akonya no. Kwame Nkrumah akonya no. Aye independent free Mahama Queen Elizabeth no. All the man no. Beto asante akonya no. Ya kan hini wan asase so a recognizer. Queen Elizabeth no de ne Otumfuor ne ayi Saudi Arabia papa no. Eni Morocco king ne na asefo no ya kan ahini anyankopon nima asante na akonya ne kan ho. Ade na Mahama no oba 2012 no ne asante ne kama. Oba 2016 o se jano ne kama. 2020 on ne kama ne on papa ne ntema emu atententen no fa ni die mfa ma Otumfuor Setutu I want me my president anfa ani die mfa ma so be president want me mfa ani die mfa ma Setutu anaso Otumfuor Setutu want me ya president ba onya ne ntema kama all the parties CPP maame no eno mom kan nya palumya o me obuo de ani die chada obi ade obuo ne ani die dem Otumfuor Setutu adena mama entimi mfa obuo ne ani die mfa ma because you are surrounded with service ankola ono mo keka nse hu de kire no ono nso ti bebi a wanya dui on ma na adwen ya adwuma no otieti de sankola neka menua no ohun ade pa nyamensa ono so okay pro bebi obi amechi o yanso ye hu dada but ne nsem nyina na betimi ababonten a beka the say ya on bia no ya abon pai na ya suspend sa niema na obonefo no hye sanka mra NPP nanka ema campaign no enye basa ya suspend sa en se obonefo no person o se edifa party no sa panyim na obonefo no person den to no ya suspend wo yesu dem ya cancer obonefo na no tum sa panyim no ye pese agene nkwan film no ma sebio o ya santini sanipa no ya santini anya de bebem ya suspend Nanya de bebem. Until after the election, no, the say be on now or trans. Until be an kana come to name. Empenifo se ne water wo no emre ya wa wutumrika no unu ho kwan se obeje wa home enter 7 December emma ye na Ghana ye nkwa abonten enkoto aba no emma ye hu ne wo ba bedi omampeni ne de ene abato ho nkomo a ena yibedi ekusi 7 December no ebeso enkomhwe dodo na ena edi ehim afi abato na ba ko a ifi kumase aba ama akwakoye hu ene prophet kusi apia ne nkomhwe bi a wode ababetuma wo kire se NPP asofo a ewom no amanyofo no enka nkire wo no mo pai bo mu enye den free se anhwe yi a na last minute campaign ya ka ye omani abra wo mu ye ya from se omunjai campaign no ye na omumbra wo mu chief se ye bi asi wo mu achi enye no nko a wo kire mu se etututu bi betimi akoso Asante region ama ebebo asantefo no hu se ne beye na wo mu mpie enkonkoto aba enna kakra akai beye 15 days 16 days ya akai ya ba beto aba ye bisa se enkomhye bi se no eba enye ehu ena ede ba beto temamufo na ye pie akwakoto aba no so ana nipa ba konso an nkomhye no akọ ede ama NPP fo eye prophet Gyimah mensaka na mene no eba betwetwe nkomo se akabe 16 15 days na Ghana ye kwakoto aba enkomhye ya ebe yi ene ohwe wiem ane ekoso yi sen ena etie enu ntebusu akam ho abrada gold mema prophet Gyimah akwaba papa mpacho mo akwaba yo mejeso papa aka na form akoma akudunum se yi enne free mu a na Ghana ye kwakoto yaba akoyi ye mampani fi abra ye sha abatu yi empomponso a de besi ne ene enna kakra kawo ye nimu yi a ye kwakoto abai wo hwe wie mu a oboni nyina atofo a uhu ne se yo na se ne akonya ode mama it's a 15 or 16 days okay there never be brain na be koso so we were finish hard to be a transfer finish hard and empire na nyina so go so bo because other places been bomb pa ko here never be break to na make us na me fi Kumasi ameba okay then so ka ko bomb pa ngo people no so stress nyankopon the man na share densa say o man be born biansi nso born for ne dey be osese o country say Ghana won see say bi ontoka e man ne ma be bra cost but Ghana is the only country has say sa ne man in see but o born for no so akoma Antonium kwan bi obefa so person say ade no be say no dey so dey be anyame ma ehun na so ye born pa ye won ne ma se ne be ya be born bi we entering because we have only one Ghana until they no feel say bi abawe until no say a party in Virginia, no. I quite remember I was in the mountain 7 months ago.
na prophecies be bra my na obi frame na menene ka so US na me fi kam 80 back am 7 na frame Eden kuma or about she said something na me ka no but upon reaching come 7 baby a friends and cross no then I called her I'm say mama and kasa ni biam I say me deep for ni bianca or curse you me a mountain kasa I don't know catch me say your man e kon tie me dana en kasa sanchi deep for na from ne kasa na opa macho 2 days later she called me na me mountain 3 days later I start from say for be 1 week time come 3 you think ni tie me papa sa ban there say party na we need dia jabe tom that is a B0MB dream. Okay. So I'm say mama nti America na akodu no o father said omo nya na wetimi afa o makogu ana and o mother said omo nya na wetimi afa o makodu ana the first of America to say Ghana e bon pa man gropo be bra ya akura we are living better than omo mo no nti anya say o akodu America nti no party am say jatom so kra wuni ha yeah na me say bia wo Ghana tema na wo Ghana na onko ni bia na ma me bi open asem Oten two for apart from my money papa no obi say bibi born bi sina da ache oba na ko bisa say mama asem so ntokwa ndi see no wawu a how will you feel that na you are a child of God that na kasa asem no say party na madia ejantom na me say do you know unim de be so ochena e be ochena so be na nyakopon no party ni beba ni say na anye ya ma wa ochena be ye de ma e no na adwen a wo party bi trim say ya party na ma ATS we di bi akono bi mra yan true constitution him say ATS kofi na kwa memra any the other country be one party to me di about 70 years country with him di about 40 years opposition parties well I don't know mo ka say there na 40 years until you trade jantum it's about your policy pray to God so nyangopon be director yesterday I had a call from Grofamiensa na baby amiti papa bi nso Ghana ni of Germany by obetra amiti baby out in Eden komo the prophet will enjoy on grow for no man Wendy. I see you as a prophet of God. Na nyakopon pesa o yusu boa on grow for no say nyakopon ka che Israel for so me yi obi afimu mu no ba abegemo nyakopon yi obi fi Israel for mu nti tama Israel for nkwa so mu nye a friend say Ethiopia ni bi na kwaje omo Israel for na nyame yi obi fi mu okay so say yesu nso ba na nkro for na anje no na me kan this how it man sapa me fi omu ba to man jime ndi nti nyakopon ka se so mo njim ndi na mama otumi say the opesa oba no fa won sato so na me dem sato party so na me silie o pepo no so nti ebe so say friends say abale kwa akoto say o party ama entokwa mra makasa ansem no nti won say nra chi ya say by ammunitions ne ma nema bia ba enkrofo bi ede ba port ya den nti obi say aban na oteso no na bega so okra tu say mfa nkwa na ayo opposition na yes anema no okay nti say wo opposition na obe say aban na yeto no bi say me ankoyi amfa mamia ade na onfa tu no nko stronghold now they two no call NPP for stronghold say what the kwa scam for PPP me ko to o mama woni so to menko to scare people send be among say what for say NPP nya 75% 78% we lose into ya na say bia what to say to no munya be 60% we betima fa ho now fa na betan konya so woni de o wani mana and the other now quite right in chain. Peace and rest around the Bible said, and David inquired from the Lord. And rather many day, and rather say ABCD. And one thing I may come one, Yamakan say, catch on to me catch on 2018-29. My mere friend of Philia, Adam of Philia, Santa region. And this a friend saying, school free don't down. Men and a chat, a panel paying for Bibri. I'm some ma. Send a course of 2016 is a belusu. Make a chain 2014. Make a chain 2015. Miss Belusu. And from a big pressure, be a tea red will be a big pressure. Won't send this will be into me, my bounty. I'm name I'm like for years, someone name me. But who's how can a communicator rise to that level? You're suffer. But I'm maybe an in your power, young upon you. It will not system is some belus no mulus here. Now 2018, 2019, Megana, Papa never bound yaba, and to move be a moment and for more. In Tissa Baba, 12 balance okay, and I tell you on NPP, strong with a Santa reading tier, the 2 corner. Net is a quack to my man, first through, or mark a dam, send a bear, or Montiminko Twaba. Wouldn't the doing? Into a chance of fast happiness now, so CD, and I don't mess or CD. Now, so you got better when you're some mammoon bad times in me beer. Or beyond Ponkan Josephia, when you're one of the official. Because I say you're ready, and soon he and us or for so soon here will be no better than Bessomo. Went to fuck one papa.
December pa Thomas all back to 208 on Nante Rada Council o sure Rade do Rade e de no nya de Rade ma Nyankopon boa Thomas nta den na we no de omon person me fa Rade akwan so no person be fa bia hwe kasa ekoso a omudidi di mpanfo atam papa na friend ko fo ni ni na atam o Adam kona ko papa na ko pempenfo ko papa na acho na me kamo I was once a communicator Adam onemi ofo sampafo or a friend saying a Pentecost me Pentecost ni nti Eda ne onu nya oto efa me kasa ho nti da na me omo ya me interview friend saying Maranatha TV na me ka chere host ni say the NDC belus no omo ni communicators papa omo fu se ye ndi nipa atem nti ye di nipa na atem a no beto aman won so odi obi atem pra won sa ya nahi nti okoto kwa onto nti kasapa ani ya papa Thomas de church na papa Rollins de church ren be a papa Rollins Nyankopon fa ne kransi o ni papa na okofa Thomas ba no so kire ne papa hwe de we no mo atem didie hwe same jamfi da be no ba NDC mu ye o NDC mu strike where was ankola we no edala no mo ye depart na 1987 1986 87 no na where was ankrofo okay sinti don't feel say the told the kwasante reading ko to pay na ma ka kire say be ko so na Nyankopon the Nyankopon ma kan yan nyina ba into the two call now to scare people en ko to aba now the voter rate ma ko to boom ama ma ba betran so da bi o se o de o man o manifesto o da ba bonte cheche won se mu a so ntimi nchirechire mu 24-hour economy ntimi nchirechire mu ndi en fa tu mfa nko no mo won se Nyankopon nam so maka se ntia ni sintimi ma Frederication hwama me fo mu kunu omno mu kunu ti no mu kunu ewu ma se na nkola no se be o na bia nkola mienu miensa ma se anya kufa do na be president a nka abusuan bia nka wo highest friends JSS na o matimi break sa like adena o abusuan mo timi ko SS na se bo se me ba betwem mo matimi akọ university akese mo mani matimi akọ Harvard na friends and Cambridge no bi ono so bi oniska na ne ba no so se bi oni ni ti dibu na no so ba be ko SS no matimi anya scholarship bi obi o pen mu bi o mantemo se bi atimi awurewure mo na matimi anya scholarship no akọ legu akọ abroche akọ se bi akọ nya homa akọ kosua de aba be bo o man Ghana ani na abusua ase da bi ye ba betwem because NDC party na me wo mu no omodo mo mpen wo mansua NDC no omo mpen wo mansua ne di anse buga ne ndi atam na asefo ya passa said no until one say runners can say NPP form party ne die ba NDC form kolan ma no te say ai kasa ya mu di atam okay so should be so koja to abrakona yeah doing a struggle of NDC NDC where was koja to enko okay me can what say NDC omo nya sa ne ma no mo no anya sa enema na mo krade ba no me ka che security agents mo mama ni nko boko na asefo no mo border mo check on mo check on aka 10 days to less some the nema be brebe for no mo o discover for no mo sa togo onya mo check mo ma security no fa en check on mo nyina gano maka champion for me sa county we so mo check all the borders my name is Prophet Gyimah na me NDC ni I from abeku prisia Ghana obi enemy won se me obi etma aba be ka say o mo ni ba omo hu se obi a communicator be da na otime odifo nyame betime afọ obi a kama meka sa na nyame nsa o me so but na me person me so for Gyimah because of so na Ghana for mu asofo ntia so I was forced by force so be you by force or chip me da na rather chip me by force na nka ode me edge party no ba omo hu me se me odifo komeka chance 2016 be lusu 2020 be lusu 2024 so me lusu friends 2028 nipo betime aboa NDC ni haro na idrusu ba on so ma ye no meeting bebre serious won kan chara ndrusu o ma no meeting bebre o ma ne ko keke nti anya ba beton all the two de ko na sefo a da bi council na church on sem ma na ye KJT a market church so me ba me say asanteme mo sama me na me saba metima ye say won say now there's a gap between Otumfuor Setutu and Mahama okay Ghana konya na beto asante Otumfuor na konya no Ghana konya no kwame nkoma konya no aye Gyimah free ma American Elizabeth no all the man no ebeto asante konya no ya ka hini e wa asase so a recognizer Queen Elizabeth no de ne Otumfuor ne ayi Saudi Arabia papa no ene Morocco king ne na asefo no ya ka ahini Nyankopon nima asante nya konya ne ka ho ade na mama no oba 2012 no ne asante nya kama oba 2016 o se jana na kama 2020 na kama na ne one papa ne ntema emu atententen no fa ni die mfa ma Otumfuor Setutu
I want me my president amfa ani di amfa ma so be president want me amfa ani di amfa ma say tutu and as Otumfuor say tutu want me ya president. Okay. Ba onya ne ntem kama all the parties CPP maame no eno mom kan nya palumya omo ne obuoni ani di chada obi ade obuoni ani di mo Otumfuor say tutu adena mama entimi for obuoni ani di amfa man because you are surrounded yourself with sankola no ono mo keka nse hu de kire no ono no nso tie bia wanya adui on ma na adwenya adwuma no tie de sankola neka nto be de no etima akotan so ohene bia ni Ghana na ho oden edu Otumfuor nti na eto abawe na say if there's a dispute that Otumfuor ba mu pe na asem ya da din ya na nyame fa na krensi papa ni film no ohene be na etimi ko gina ho ani Otumfuor ne ko gina ho nti obi ani tumi de se papa no won say president ya papa for kra campaign yi atamas be kan yi Mahama be kan yi Agufado kan na ansa na Otumfuor na e kan yi nti nyame de bebi de ama santen ne papa no okay on pakasa oyedin and then Crawford did nanim twitwi from because of politics inti but one na de na Otumfuor nanim twitwi for anya me Crawford ni sifo ya okay amoma kwama Kevin Taylor na timido na sankola wetimi didi papa ya temhwe ba bi apa abobra kodu nta de na montimi nkor mo Crawford to order na dela timi betra radio so timi kekan se hu e che papa no o kan sem na se party ni serious that very day na sanka de empenfo ni timi frɛ a friend saying boy no say you dey no call friend say papa Akufo akopa achew and answer be a let be timi fi oba na mo say sre party ni twe ho fi asema akola ne kan enye na esoma no adama Akufo kan afi na akoka party mpenifo ni bia babon oh party dem asemu si mande na na kan wasem atama so no asemi ba e wana wo ti sempen for kasa won o ma for 5 days man Akufo the whole Ghana na brochi for kan mrebe ma sana aso there be asem nipa no e kan Monday Tuesday na that very day na communicate about sre pamacho papa apotu papa san friends Akufo esro yesro ye twe hu fi sa asem we na bia mpenfo fachi mo ko sre pamacho e ma me beti me odrusu so wo kumase anko mo nyoma ko Otumfuor e papa Akufo akopa acho Makwa sanchina ko pacho mo ma sabo city metan e kaseti Otumfuor na Ghana konya no tipe na sanchina konya tell my friends IMF ko IMF ya e papa Akufo na na ko IMF ya peska mu yeden e wonu kwa scan fa so bai no nim sa sanchina ko UK wonu so no ne friends King Charles nam no so on na 2 days na ka so mo ma $600 million ele so Otumfuor oh to me intervention na ma sa scan bai okay ba o hina on pekasa once o kasampa otimi o kasa de ba to kasa on pe o kam bia ana ne on pe kasa bebre sanote kwaku bia o kwaku mesum kwaku fo pe kasa bebre ba se bufuo ba na kasa on nti ase de ani de ma papa no okay papa yen hwe abatu ni enema ekoso ye hwe abra papa Akufo e ba ye ni 8 years na oba be kofie no oyeye enema bi ebi se abra afa wo chi wo mutumu oja wo mu otete petrol so ni ade eno ka ho bi na Ghana focus na de se ade no ka wo betimi aye na eduru se ye ba beto aba ansa na waye dedade ye wanye ye hwe na nado so de a ebibidu ye ba beto aba na se ono so beti petrol so bu mu ye ka se na de se petrol no wo betimi ate so afia bato ya ba beto eno so ai se NPP fo no omo ahyase air commission niema na no ye hwe flower pot run about mo kwa ko bia no a ebi mu ka se wo matena ho na omo anye na akatu na bro ne akwakoto aba fei no mo bebiebie niema no kire se wo mo ye niema no enu betimi Ghana fo ato aba ne de tia wo aba pa do kan e true okay esun Akufo de na esun papa Akufo de ono petrol na so teso no anteso na chi ye no second round to first one Akufo leading papa Atamos the second round obete so na fe papa Atamos said and they panel but Akufo de osabi ono za friends saying they okay and sprinters and kwan o ma ya wi okay into ntimi fa kwan kwan fa me compare petrol and I say nti we o ma ya wi so ma kwan because o fa akọ me talk about payment benfo be bro that side into fast trade on to say e kwa no me ti o bre o timi di traffic mu chen na so for into ma ya wi asa apa ni bie na fo o na ma huhu anra obi e cars number bia
So channels for ko bon pa man pemfo bia no say be ne car na mu ameko ntino ye ntimi mfa no mfa ye emfa ye ye kan obi a waye adwuma papa no waye adwuma pa akufo adon krofo betima kan se me brafa no be kan when you talk of infrastructure papa no waye adwuma pa waye adwuma ti se be bro on ma se obi bia so obi bi ansa na se be obekọ a wako yeah we no entimi ensesa da na mama abane ba president 2 years na to abano ya to ban the Rams 2 years ago yes in here yes in here as the president of Ghana you don't know a president the better on the 7 year nipa na ba to aba keke onu nyame atwo so na da ba me is chosen 2 years ago as the president of Ghana nti anya se bi o ma commission ya ma na bi na da papa we dey na ye bi na ne krakra mu no oka edifo a ahye nkom ede ama NPP fo no ehu na ne prophet kusi appearance no so ye difo bi a ne nkom hye ekan yi pa ono so ahye nkom ede ama ye papa Dr. Mahama na no de abebom kra wo kire se NPP fo ama wo mo asofo no empai bo mu anye den a omo campaign bu no ye be from so mo mramochi na owe ne bi esi na ke nim se ma me kwadon ko de ba yi nke wo na si ho a e ka me esa se we nsa san ko ye ewu nkomche enye hu emfa mamu NPP fu ya me da se na akonyo de ama me bia me nua no ohu ade pa nyame nsa wo no so pro baby obi a me chiao yanso ye hu dada bat ne nsem na betimi aba bonten a beka the say ya on bia no ya abon pai na ya suspend sa niema na obone fo no se san camera NPP nanka e ma campaign no enye basa ya suspend sa en se obone fo no person se o se e defa party no sa apanyim na obone fo no person den to no ya suspend wo yesu dem ya cancer obone fo na no tum sa apanyim no ye pese agene kwan film no ma se bio o ya santini sanipa no ya santini anya de bebem ya suspend anya de bebem nti after the election no the say be yon na o atrase nti obi anka na akoma anto ne nyame te ase nyame kan NPP party no o manim gwasemba as anytime bi NPP etna akonya no so a nyame nim de friends NPP etimi yema o man nti o ma bibi san ko ba ma fa nipa gidi emba fo na se fo ma anya se bi campaign no konkon na obi nso mfa ho ma ma de so de nti go so bompai nyankopon ma bi boni bi anso ensi nti obi anka na akoma anto ne bibi boni bi enu abesi de o pe sebia santeman de o pe NPP ahwe ase na nya de bebam sa sabuyo atiase Israel nyankopon o ma bi boni bi a ene wada ne di a kire ne di fo ye hu ya bon mpae nyankopon so akasa nti bia be kama ene wo number me da se a friend Prophet William Gyimah me number is 0245 748085 0245 748085 me wa kra ya ati ofra na eden kumo nyame nko so aka obi a ko so agi nyame di fa ho to no so na bibia anu aka kire ntumi ye rani so bibia abusia Prophet William Gyimah ane ne no atwetwe enkomo no mesre se obija comment e wo video yi ase e de amame afi e too much gh e ya kai se obe subscribe na the bell no aka ho sa no upload bia ba nsa ebetimi aka all the social media handles okohwa e too much gh e ho so like na share ma wonua bi nso enye bi hwe edi no de e ba ko pe eno ana meje so dark gold macra